Welcome, welcome, welcome. I'd like to say hello to all of you, brothers and sisters, dad, mom, uh, and I would like to greet you in the name uh, of our Lord Jesus Christ, the one and only name, the precious and the sweetest name of all. And tonight, watching me at a hospital, if you were watching me in your car, if you're watching me in your home, I would like to welcome you, and I would like to greet you with the name, the lovely name, the sweetest name, the precious name, the powerful name, the name above all names, the name that in the beginning is the Word, and the Word became flesh. The Word that brings light into your life, into my life, into anybody's life, if you allow Jesus Christ and His Word, Jesus Christ through His Spirit, to let Him work in your life. He will show you the light, the truth, and the grace upon grace, full of grace, and you'll see the happiest, the powerful, awesome life, the life that whatever obstacle, whatever circumstances, whatever difficult, the life that will make you, will literally make you, or will be literally making you the person you meant to be. Not only you as your own life, as your own self, in your family, in your church, in your community. So tonight I am happy and I am thrilled and I am so excited to stand before you, because I am here because of Him. I would have never stand before you if it wasn't God. But I'm here to testify and to tell you that, like John says, that we have seen His glory. And tonight, I would like for you to turn your book to the Gospel according to John. We've been doing this word by word study for like a month, or I'm sorry, it's been 2 months now. And what is awesome and exciting and so powerful and phenomenal about this is that when I felt the conviction, when I felt the vision, when I felt the Spirit of the Lord was telling me to start this, I had no idea what book, but literally that I know in the same time the Spirit of the Lord was already putting this book in my heart. I didn't even thinking or look for a book. All I felt in my heart was the Holy Spirit speaking to me. God's heart, or this is the vision from God for you, is to start a Bible study. Now, excuse me, but I would like to make sure you know that this Bible study, first of all, is meant for Samoan people, because my heart, just like Jesus, he said that we should go to Jerusalem before we go anywhere else, and
that's where my heart is, and that's where God want me to go. And so I am literally doing this both in Samaoan and English, because I know there are some Samoan that don't understand Samoan or don't understand Samoan language, and there are some Samoan that they don't understand English. So, or in between. So, excuse me, I'm gonna say in Samoan or talk in Samoan. Fio mai matala mai au o te wha pedua ia tia te oe le suafa man malolo tatori o sikariso le suafa lea e sili lea lo seisi lava suafa I lalo ifo le la ma lalo ifo o le lalolangi neo lo tatori ai o le suafa lea e sili lona sua mali e sili lona matalasi e sili lona matangofie e sili lona mamalu e sili lona paia o le suafa lava lea pe mai le tusi le fionga le tua nai le amatanga le loko o le atua fo'i o le loko le ana o ia o le ola o ia o le malamalama o ia o le amia tonu o ia o le anga le lei o anga le lei e faulai ma faulai lona anga le lei e le pe o le anga le lei o tangata ai o le tua lava ia malona anga le lei o lo mon maua ia apostolo John o te whawhiro e te o le ninga fiafi o le neitu la I le suafa man maloro tatori I sikariso a fio mai a whai o e piro maota po e longa luenga po o lunga le sami po o lunga le ea po o whea lava le mea po o I lo moenga mai I whal mai o te whawheroa I ati te oe o tu mailo o au tu watu o au whawheroa I ati oe ma whaamalo ati ati oe ma whaamanuia ati oe I le suafa I Yesu Kariso e leise mea whaingatā leise mea whitā e leise mea e le mawhai o na whai e le tua e mawhai e le tua so se mea e mawhai e le tua o a mea whaingatā le o langa tangata o a whaingatā o I le o langa tangata e mawhai e le tua o na whai ei se whainga pe a whai e te tui nā tu lau tangata mai whaatanga inga le tua I lau loto ma lau tangata e whapena o na ngā lue mai ati oe o na whaasino mai ati oe o na saa mai o na awala saa mai o na whingangalo I lau tangata e nei whapena na e maua I nai le tangata o lo whapena na whingangalo I le atua e te tau mo oe e le o tangata o lai manao I le lalolangi ma tangata o lai manao I lo tino a tangata o lai manao I le atua ona e lola I lea o le o langa mo le lii le o langa kerisiano po le o langa mo le lii o le o langa sili o le matangofia o a whaingatā le o langa nei o a whitā le o langa nei o a ngasala o lo whapena na o I tā ua ma whapena na popo ngā tia I tā ua e mawhai e le maliu e mawhai e le anga le lei e mawhai e le amia tonu o le atua o na au maia oe I te tonu o le lona malamalama I nei whapena na whaamalamalama I nei oe mai e lo ai e le ngata lo mafofau e a o lo loto e le ngata lo loto o le ta ele o lo loto e te lo oe I ele ta ele o loto e le ta ele o loto nai o ina nai o le telo teimi e lole a tātou runga a o le ta ele o loto nai tele o mea nai ei a whai ele o ni mea lei se tulolo muia ni mea a mea a whai ni mea o mea lana lai mana o le tue pa suru I elan malamalama e ala ila na whionga pa ia le I mawhai o na ta lepe I lalo I na I mawhai o na amai e lunga ma tongi le afi ma chai atu I
me sau cha ia ina ia oni to nofo ia te oe ai nofo le nganga le tua I te tonu ia te oe le whai ona e ola le whai ona e savali e whai ona e Tautala e whai ona I lola mo tangata whamangui nai oe it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, our Jesus Christ is born. When I was a seeker, I shouted both night and day. I asked the Lord to help me, and you showed me the way. Oh, down it on the mountain, over the hill and everywhere. Go down it on the mountain, our Jesus Christ is born. Made me a watchman upon the city wall, and if I am a Christian, I am the least of all. Go down it on the mountain, over the hills and everywhere I'll go, child it on the mountain, our Jesus Christ is born. Whoa, go, child it on the mountain, yeah, over the hills and everywhere go, child it on the mountain, our Jesus Christ is born. Yeah. Well, I'll put a winner to you to Spalan. John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I speak. He that comes after me is preferred before me, for he was before me. Verse 16, and of his fullness have all we received, and grace for grace. Grace for grace. Tuina le fai upu le Ioni, o le evangelia Ioni, para kalafa mo mua, la fai tau e tuina le tusa mo, para kalafa mo mua, la fai upa suma lima, mas fuma le ono. E fai tau whapea. O mori mau Ioni ia te ia, ma alanga atu. O whapea. O ia le nei sa whai atuai. O le muli mai, e siri o ia ia te au. O lona tumu, o maua ai e tātou. O malawa le alofa tu noa. E whaapopo I le alofa tu noa. Now, e pei lava e fōringa mai o lo tau mawhai Ioane I lona tau mawhai ma le ngata I lona tau mawhai e whaamalamalama ma wholofola atu ma tālai atu ma whola atu le whingangalo le atua e ala ia Jesu Keriso e peo na whaitau ia le tus whapalangi nai le ofai mai ia le upuna John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I speak. E pe fōlinga mai
o lo whaapea se tala ione. O le tangata la lea na o whai atua ia te. O ia lea na o whai atua ia te oe. O ia lea na o ia lea na o whai atu. O le a whio mai. Tau te wā ai. Tau te mori mau. Ei le aso tau te wā ai. Ei le aso tau te mori mau. Ei le aso tau te mana tu ai. Upu ia o te whai atu ia te o tau. O lo iai le sili atu o ia. Nai o ia tau. O lo whapena na muli mai ia tau. O lea lai pei fōlinga mai i. O lea ua matua pei o se tangata ua wa ai tino atu o te manatu i se tina o whapena ola mai i le tau aveina o se pepe o whapena na whamamia le atua ua whanau ina le pepe ua tangi ma ua le ngata le tangi ua whaanene e ina no loto le fia o le ngata nā ua mafo whau i ti ngā yaso masina iwa na ia tau aveina ai le tamaititi i ka tono ron manawa sa la to lua ai sa wawali sa whapena ona tausi ia sa whapena ona whanga ia sa whapena ona tau ave ina ia a leo ua wa ai tino ia na matai e poe whoringa mai whapena le mea leo o le aso lea lo ta ua i o tangi ia Ioane o whapena ona mnao ia e whaeloa tu tangata lona fia malona oli e le ngata nā ua wa ai atu o ia i le na whapena na tinga ina i aso ma le aso i le whapena ona ulangi ai o ia tangata whape ua leanga le uru whape o ai fo i le nisia o ai o ia o ai ngā nisia o ai oe o se fia o se langona whaatumuina i le ori e pe ona wa ai atu tātou pe ona ai atu Ioane ia Iesu e tate loa i lona whai upu sfuma lima lava nā o lo whape this was he of whom I speak, he that comes after me is ola mai Iesu pe whatu atu lai mai Iesu pe whatu ariai mai Iesu nei o lewa na iai Iesu o lewa na iai o ia i le amatanga lalangi na ia whaia lalangi se ia o lava na leu tingo tangata mai o ia se ia o lava ina awhia mai o ia o le alo o le atua e sfuma le ono nefa he that comes after me is preferred before me. He was before John. He was before John. But John is trying to tell him that this is the man I've been talking to you about. He was here a long time. He was here before me. He was here before I was born. And of his fullness have all we received, and grace of grace. Ilona isesi whaapunga ro whapea ia Ioane ile anga ia Iesu. Isesi whaapunga ro whapea Ioane o tangata nei e tumu o ia. E matua whaatumuina o ia. E matua whao masoloi a te ia le anga le lei o anga le lei. Nono winga pēr o whai atu le fiafin nei. E leise o langa e sili atu o na matangofie pe o le langa kerisha. Ioe iei ti ngā, iei fitai, iei ialu ngā malalo. E iei ti Apollo, e iei tino o tangata whaingatā i iso taimi.
But whapei lava na mole mau Ioane ia Iesu. Whapei lava o na mita Ioane ia Iesu. E le ngata o ia o le na mua o ia o le sili atu ia Ioane e ui lava na lewa ai e tangata lefta au ai e ia a o lewa mai Ioane o lewa na i o ia o lewa na ia te o tau o ia o lewa na i o ia nei loa mo mai o ia nei loa o te whiwhia lai e pēno whai ati ati o le whiwhi nei o a mea whainga tālo o langa o a mea ki tāle o langa o lo tātou whianga iai i iso teimi e a fua mai a inga o iso teimi e a fua mai i wo o iso teimi e ma fua mai i whainga luenga o iso teimi e ma fua mai lava i a tātou lava ia o mea lana e pei e iei teimi e whaelonga whesile i tangatiru langa ki o sia. Aua te whaelonga whesile leo langa ki o sia. Ona mai lava leo ki o ngā le tua a whaososoina tangata aoni whapea o whaososoina o ia mai le tua. Rono winga o mea o mana e a whaina ai oi mau ele tino nei ma le olanga nei o mea lava o lau whiwhiringa ma lau whiwhiringa ao lea o whetalai le whiunga le tua le whiwhi nei o ia e tusa ma le whio mai e tusa mai Iesu e peo tato gei nei vai tengi i lona tato saununi atu ele ngate ne whaelonga ina ai aso e peo tato iei nei vai tau e whatumulino tato loto ka tato mafofau ile alofa o le atua a le alofa na le atua le fe mai Ioane mai Ioane e fe upuna suma le ono o rona tumu ua maua ai e tato umalava le alofa tunoa e whaau popo i le alofa tunoa it's almost like you know se tangata fole ile nganga whamangalo o te whamangalo ati ati oi te whamangalo ati ati oi ele ngata ina nau o le mea na ia whaia ua whamangalo ao leo toi whai atu iei o te whamangalo ati ati oi matau tia le tua matau tia le tua e whapena fo ile tua i ati oi maa i aso umalava o lo wola mula wola o ani i o tā whaingatā o ani o tā vaivainga o ani o tā leanga ele ngata ina whamangalo o ele tua ai o le teine te whēto i le tua whamangalo mai oi e whamangalo i nai oi le tua o le a se mea lofa o lofa penana e maho whau e nei tausanga ma ngai a fo i le whai o sau mea lofa mo le tua e telo teimi e tato te whai ai mea lofa mo tato ainga, uso, wō, ma whanau. E leo se mea me lei, ni ere li. A tupsiri ati o ne fiafi. O lea sau mea lofa o whai mo le tua. Lea sau mea lofa o whai mo le tua. A whai e wea behin tupe mo le tua. Nal pauna. A whapewa e vea la se me leina e whaia i tono le lotu po tono le ainga po tono nuu po tono ronga wenga na pauna e laki fo te whapeo lai te whaia mo le atua e pi o le nganga o
o le mta upu ma le nganga o le tato mta upu o le awina mai ele atua o lona alo Iesu Keriso e whai mana mea lofa ia te oi. Le asau mea o whai e tau ia toa lona lofa ia te oi. Le asau mea o whai. Ai o le asau mea o le awhai. O ia te oi lau tan, te wako whaupo iei ma e mana natu iei. Wa o fo i o le tangata le whapea na ola mai i se o langa le lei. Tele me le anga o iei le o langa. Tele whaingatanga o iei le o langa. Ai a whai iei se me whaamauni ai le ami o tongo le atua ma le anga le lei o le atua. O lo tangata nei. E loa i tangata ang sala le anga le lei ma le alofo le atua. E loa i tangata whaingata. E loa i tangata whita le o langa. E le sau le atua mo nie na o tangata ami o lei. E na sau le atua mo anga sala tangata. Mai wanga sala tangata umala. Nei tisi ami o tonu. O nana wina mai ai le atua. Ana e tisi ami o tonu I lalangi nei se manue. I whapefo le atua ia. Ai uran lave le tisi ami o tonu. Le tisi e ato atoa I le ami o tonu. Le tisi ato atoa I le anga lei ma le alofa na le atua tokas. Ge whamanuia le atua ia te oi. O le fiafi nei o le au tampai tā tātu ia o pese Christmasi. E whamanuia ai lo loto ma whamanuia toi Christmasi ia te oi. Ma whafo I ele vi inga I le atua o no le nei. Awanoa matangofi. O le taifo le atua o no tele o ai lava le tele swing o isi a wō ma isi ele o ai wa ngā lava le nei tele o whaia nei mea ona whapea ina ia tele tangata au mai mao pe wha wō mai mao pe le mea ngai le sili atua au e o lava ia Iesu Keriso le hia tele tangata le hia wō tele fu tangata na hia na wō ai na mulmuliane na whai mai tele lol la tangata ai o te vai le tele o le te leo le au ngā ma le tāua o le tautala mo le atua o le ministry nei o vai o te lele suinga I o mat whapena mat o whaoa luna na Facebook me whapena o te lele o iele suinga o lato tanoa tangata te fia ma o whaptaile atua I uso me to whawhine o no teime uti na ole laki pe a oisi is fitus fulu posio fulu tausa a limas fulu tausa na tapa taile tu aru inga lo tala ni te foi atu e pu waso le o le nanga na ole ministry nei o tautala mo le atua ona o whapitoa lava mo le fingalo le atua. And everything o lau te whaia I le ngata I lo ainga ma lau e kalesia ma lunga Facebook ma pena o lo whaia mea lau ni mo se vi inga le atua. E le eifo I nā e le whapea o ato atoa pe ai all our goal every day is to give my best to God. That's my goal every day from now on. I mean, since for the last couple of years, I've been
want it to move up. I desire, I pray, I want to see the person of God in me. I want to see that person that God desire from me. Now, te whaktai lai a warm mai masani lunga Facebook. E foi ai tangata wa pe o fai ma me ula. Pe o fai ma me tau suai ai ma. Pe o tau suai ma tau fai pa masino, tau fai, you know, o le mea silinga le anga. O le tau fai o le tangata e fai se mea le lei. A tau fai le tangata le anga e fai e ne le anga. O le mea silinga le anga. Tatou maua le nganga o le nganga poto ma le nganga i lei va pe na ona tatou fai ai me le nei support e le o fatu la fa pe e wai le tau tu sape to tasi tangata o lai mata mata ile mata upu nei lungo le YouTube o lungo Facebook o MySpace. Tu salava pe tasi se nganga e leta tonu po fa se nganga e fa longo mo le wa le lofa malanga le tua se nganga e fa longo mo e mafai le tua so se mea o lo la ngai mafai le tua na mai le mana malama e mafai le tua na fa se sulu mai do na lofa e mafai le tua na mai lunga lo le tangata na o na tang mia i lo i mea langi nei ma mea tino nei ina ia fa pena o na fa mangui ai o ma fa le le ai o ma fa pula i nai o pa lava na le nganga le o le ta o le nganga le ministry nei ina ia fa pena o na au nga ele o to tolu ele o to lua pe to tasi tangata pere o nei tai ao o vai aso le pero vai aso le tau sanga le a me ta ua ma me e ia ele atua o le folaina le ma o folaina atua o finalo le atua ma le tala ina atua o finalo le atua ma le folaina atua o finalo le atua e ala lo nei tangata patoa e ala i lo nei tangata o na se me whainga loe e whamanuia tene le atua i ate oe o te alofa i ate oe o te talo mo oe a whaipoi oe pia mana o mia te swani e talia ino Yesu i lo o langa ma lo tangata tala noi lo whaife au tala noi lo wo e te alo ba ai le lotu po le maftanga na le a un tuspa ia na e ma e fasili e whawhea te whiu na talia Yesu lo o langa. Ask a friend or ask your pastor or ask your, find a good Bible study where you can go and receive, good teaching of the Word of God. Where if you want to receive Jesus Christ in your life, if you can't communicate to me, if you cannot contact me, go see your pastor. Go see your youth pastor. Go find a church where you can receive Jesus Christ in your heart and let Him be the King of your life, be the Lord of your life. And let me pray for you right now. Heavenly Father, we thank you for this time. We thank you. We give you glory. We give you praise for your word, for your full of mercy, truth, and life, and grace, Father God, upon grace. We are so blessed. We are so humble, Father God. We are so, Father, full of desiring you. We're full of wanting to receive more of you, Father God. Wanting to be yours, Father God. Wanting to be for you every day, Father God. We pray, Father God. We come before you and ask you that you help us and Father God, my brother and sisters, there may be in school, there may be at work, there may be fishing, or there may be on the plane, or there may be at
hospital, Father God, or maybe in jail, Father God. I pray that you touch their life, touch their heart, touch their mind, Father God, and remind them, Father God, to turn their life to you, to go to you, Father God, to humble themselves and come to you, Father God, and so you're able to bring them up and break all that worldly stuff, Father God, those fleshly desire, Father God, but break all those and destroy them, those things from them, and yet use them for your glory and save them and bring them up, Father God, and let them see the light of your Son, Jesus Christ, Father God. So I thank you, Father, for tonight. I thank you, and I give you all the praises and all the thanksgiving. Bless my brothers and sisters. Bless Mom and Dad. Bless our children, Father God, who are listening or maybe watching this video, Father God. For your glory, Father God, pray to touch their life, Father God. If any of them, Father God, who may be suffer in sickness, I pray that you touch that person in the hospital. Any of them who maybe suffer in addiction, Father God, drugs or sexual or anything like that, I pray that you reach out, Father God, and protect that person from falling too far, from going too far, Father God, and let him or her know that there's nothing there. There may be like lustful desire or sinful desire, Father God, but there's nothing there. It's gonna kill them. It's gonna destroy them. Remind them to stop and turn to you, Father God. Remind them to walk away from those things, Father God. I give you glory, Father God. Forgive this world, Father God. Forgive the sins of this world. Forgive this world for mocking your name, Father God, and turning their back to you, Father God, and yet they turn to their own ways, Father God, and do their own things, Father God. And I pray that you forgive this world, Father God. Forgive this the sins of this world, Father God. Have mercy, Father God, and pray that you use your missionary, your pastors, and everybody who are out there, Father God, serving you. I pray that you use them, Father God, to save this world, to bring this world under your light, Father God, so they can see how precious and how wonderful and how glorious, Father God, you are, Father God, in them. Thank you, Lord. Thank you for everything that you've done for us. In Jesus' name we pray. We love you, Lord. We love you very much, and we love you so much, Father God. Amen and amen. Oh, by it the Tautala, matutumoni kirisimasi. Oh, Yesu, ole tupu. Oh, soy full para mamau. Oh, my it the Tautala. Oh, tangata uma alalana. Yesu amato manchulensa na isoy fu. Oh, my. Here we go. Come on, ring those bells, light the Christmas tree. Jesus is the King, oh, for you and me. Oh, come on, ring those bells, everybody sing. Jesus, be remembered, is your birthday. Here we go.
Atua